podden och vi star israf ska icke betala och passa på eiendommen och pengarna som vi har inshallah. برای مسلمان آیت کادن تیسا نصیحتک الهی خدا عز وجل دبجه یا اولاد آدم بنی آدم یعنی ذریت آدم اولاد آدم اون چون مزگفتا برای جلی و پاک بن جلی و پاکش بن سبب کفی آیت جهاتیه بریا اسلامیت وقت پیغمبر جاناتی عادت کی خراب المکه هبو ظلام خروط كر يا جلي وان نه پاک بون جناج خروط تعزيد كر الدورا كعبه طواف كر عادت کی وها پیستر كتبو جنا بشف طواف كر ظلام بروش خدای وی فرمان نشان و اخلاق کی خرابه برا جلي والوهبن روت وتعزي لدورا كعبه طواف نكن ابيا ايه عول داوي ربي عالم بجا بخن وخن اسراف جنكن دفرت تشتوك عم تخاطن سري بسكن بلكي يك بجا يا ربي شو علاقه ما جاب هي بحسا جلي باكت كي وبحسا خوارنو بخوارني واسراف مسقفت دات كي تشم بحسا بياكر ام تكارن نصيحتك جبي ايات فعم بكن بري دو تاريخ انسان دا قالوا جماعته جهه قشتي يعني جهه عام قشتي معنى عامه كملت كارا ورا بري قالك تنبون بري مسقفت تاني هبو ملت كوم دبو وكنا أنا بلدية تنبون مدرسة تنبون جامعة ونيفرسة تنبون يعني تنبون براستي بريفان تشتاتنا بزمارة دركتنا هدي ولكن أنا مزقفت هنا أنا بجم مدرسة هنا أنا جامعة ونيفرسة هنا أو تشتدي قال لك تش دركتنا هديكم ملت كاري كوم ببت كاري درساب ديوان بلاكو بري مزقفت بتاني هبون ربي عالمي في نصيحات دا مسلمانة قالوا مسلمانة قول شعب يخوكن إسراف نكن يعني امجرات بجن پروردا گشتی تربیه گشتی ته مسلمان افتا فیر بکی برا فیر وی تشته هانه ببن اسلام خواست مسلمان فیر تشته کی فیر نه اسراف ببن اسراف نکن د مال گشتی داد مال عام دا لو رهاوی كنت زانن د اکونومی دا د کلمه هنه مال شخصی هه و مال گشتی هه شخصی ان بجن özel sektör taybet و اوی عام جی قامو مالی مال ملت مال دولت تبع بپرانی دماغ پره جبات درکه تدفکری از وی پره بدم از ندم لدماغش خزینه دولتی چو یش پره ملتی چو تچعب خودگریت پره صرفت کی اسلام جمرات بیجش خونت پره خنادی از ویزانم پره کو پره تفتنی نینه پره مسلمانه یا جی پره دولتی آن پره ملتی آگهدار ویا بجی وی پره هانه اسراف نکه لو ما امتكارن فعم بكن دفي آياتك مسلمان كومت بن دمزقفت دا خده في نصيحت دايوان إسراف نكن قالوا مسلمانا اف إسراف هاني ياجي پرا صرف کرنا جيبا ملت مهابجن پرا جيبا ملت كت صرف بكي قال لك رحته و دنياي داشي قال لك بلابيه لعيبا مازن دناوا مسلمانا دافيا قال لك زيدايت ناوا مداجي دجامية مدى جماعت مدى د کوملک مسلمان تدا خیرات کن پره بلا کش بری کواندر ناکه و گلک تدا اسراف هیا اویا قدش بیر و نکن معلسف عیبه کمه پیویس ناکه احتیاج تنه تشتک نابه برا وهابه گلک جمع دمال خدا تشتک ام ناکن ام المزگف تدا تکن اسراف کو ام المال ناکن المال خدا دا ام دکن جامعه دا ام دکن یا جی کومله درنکی که هنه پره کو بلا ای ملت تشتک نابه براد برده هره دکاره خوارنه کی بده قاضی بخود چه پنجی تینه تشته کی بصدی بکه چه 700 که 800 که اف اسراف هانی کتیه ناو ما بسلمان جی عیبک گلک مازنه کو ام اهل قرآن اهل سنت پیغمبرن علیه الصلاة والسلام ولكن اف عیبه هانی ناو ما ده اف عیبک هم مازنه گرم جرا چاره کی دینن حتی کو ام مال ملت نپارزن حتی کو مال شخص کی خریب جی نپارزن وی وقتانه هم هیچ نابر مسلمانه کی صادی صد تمام جبیر و نکن هر کس مال خود پارزه مهم مال ایدی جی بپارزی مال ملت جی بپارزی ایرول وان مزگفت میکن بجن اوروپا نه اسراف اقتدا تکرن یقین بکل جهه کی دی ناکن ملت که تشتی کن آوا کو صرفت کن قاعد ورقه خرجت کن صرفت کن تشتی کی غریب و عجیبه دمال مدى اگر وان فاتوراش مرا ورن فاتورا ورقه پاپیرا فاتورا جیرانش مرا ورن ام ابدا ام دري قليل كن اما بلا كل جيبه هر کس شه ام شعب خود گرن ام يا اخلاق انسان مسلمان گرنه به قالوا مسلمانا مسلمان چوا کو مال خود پارزه مال گشتی مال ملتش گله به پارزه
مع الأسف أبعي بهانه دولة داجه دولة عين تشتاتكن پروژه دولت تماشد کی جی کته دا یکی صرف بکن 50 ددن لورا پرش بری که وان ناچه لو ما گلک دولت کو آنا اینکه اکونومی آن پیش دا چیه مال دولت اوی گشتی دفروش ددن شخصا دبیت کری بدی من از نکارم کنترل بکم لورا کدبه مال گشتی هر کس تیود چه تماشا کن اوانه که شرکت کا تایبت کارد کن وانه که شرکت حکومت دا کارد کن کی جا جوان دهار حتی اوی حکومت دا دهار حتی کس کی سروان تنه شفه وان شعبه خدگرد بی مال باوی منین مال دولته لگاوا خاصه شخصه بقرك وان دگره دبیت چه نبو از معاشته کم کم تدقیقی درنگاتی تدقیقی زوچی تشعبه خوها گرتبو حساب تخوازم ام مسلمان گره ام چوا کمال خوی شخصی پارێزن ام مال ملتجی چپ بشکامه پارکامه هبه شنی به گره محافظه کن بپارێزن دما کمانه کر بزان من فلکت ام ازن لپیشی ام مال خوشی خراکن ام مال دولت و مال ملت خوشی خراکن خدا متوا هدایت و اصلاح بک ان شاء الله ایمانک قوی بک نصیبه ام مال خو مال ملت تف بپارێزن أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اتقوا الله عباد الله عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة صدق رسول الله فيما قال رواه الإمام البخاري. معنى الحديث هناك يتخوض كأنهم دخلوا فيه ويلعبوا يقول هناك أشخاص يلعبون بمال الله بمال الله معناه مال الأمة مال الأشخاص الغير ليس مال الشخص الذي يفعل هكذا فليعلم بأن له النار نرجو الله عز وجل أن لا يجعلنا منهم إن شاء الله. Profeten sier sallallahu alaihi wasallam det finnes noen personer misbruker Allahs penger som vi ser. Allahs penger eller Allahs mal som malullah det som til muslimene beitul mal det den. De som felles penger. Noen misbruker den penger. Profeten sier de som gjør sånn de helvete ild venter dem. Naru jahannam venter dem. Inshallah vi skal ikke gjøre sånn. Passe på også felles penger, felles eiendom det som vi har inshallah. برای مسلمان پیغمبر وها فرماند کرده به هنه که انسان هنه مال گشتی دا ام جراد اسلام دا ام نابج مال گشتی بج مال خدا مال خدا معنوی او مال کو امانت ته بیت المال مال دولت مال یتیما مال بیا مال اختیار مال مگشایه دبه هنه بی مال دا وکا به سر خود شون او قصاب خرج کن صرفت کن اوانه کو بی شکل هانه اسراف کن برا بزن بر آگر جهنمی انتظار بیاوان آگر جهنمی خود جوانا آماده کریه تهلیکه و تهدیده که پیغمبر جماعت آگهدار بن او مالک امانت تبی مال بخرابی بخبتینی لوی دنیا کس کی حساب نخوازه خود حسابش تخوازه جهنمی داج خود تبدا شوتاندن لورت دست خود درج مال مسلمانه کریه رب عالم ما نقر جوان انسان ان شاء الله ام مال خوجی بپارزن ان شاء الله مال مسلمانه جی بپارزن مال شخص کی بیان کید و برابه ام مال هر کسی ان شاء الله بپارزن هذا وصلوا وسلموا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا وانصرنا على من عادانا اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه يا أرحم الراحمين ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فانتقم منه واجعل كيده في نحره يا عزيز يا جبار إنك على ما تشاء قدير
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيم الصلاة.